Madam, would you tell me? I am me a Daina. Men are now on me to feel me. Obi said, Obi said, from Rana. And from you, we are me, my manum tato for my one. Cocono crank cousin, so Madam! Madam! Madam, would Madam! Madam, class 1, class 2, and kindergarten. John Leg. I see one side, no other. I say I am Jago Carnation, I say correct me. You. Nene mamma cocoon and quail. I just am on one bar. Tines, I would declare who said, by my fire. I find when you crash it. Oh, no, dear, he be 2 tramoni D5. Hey, some can't just send 20. What you mean now? You now mixing your was the moons or by when I never 20 to you. 20 Next me walk a cram or cafe to come home. Oh, so, what you know, this can be at home when I'm out. Boom. Usuriano, Usuriano. We are no. Oh, we are mean, we are. Oh, D5 Nadians and oh, boy, we need that whole system. You call. I don't get behind me, Babisiano road. So, me, my cocoon and cousin there. And I mean, I lose watching me fish. Fishy ground koye. Miss Afro be watch a blue said the prison officer guy there. Had I work with the bonny be no match nana. Yo. Atadwe. Jesus. Kafra. Daina. Now why are you doing your man? Na me tie mu ba Atadwe say go be we master na nka wo da ho. Na power. Ma tie over speedy. Be mani mu nyakon. Atadwe. Obi anso dey be de bo. En na di na mani ehu. Nso dey am be de bo nsase ni e ba be chem no wa ba be esa mama nya ne. Ese die ne. Atadwe. The other mani ehu ne no I can't believe it. What is your eyes see? Hey! Die ne. Ata? Obeje se me madam. Wo huane. Me kwaya me master ka se me koje you sister no mra. Enti meba. Me wo say madam a she skinny. Anu wa she jacket odi. Meba. Odi ade bi egutu nti. Me wo say madam. Madam. Wo say yo. Say yawo. Me hey yo. Madam le yo. Hey yo, what Jimmy and I'm hefa. Hey, baby, madam I hear show madam. Madam me present. Ese me ni no. What say I? Wonu me madam ne. Wo yale na se bibi na yo. Bibi ba so ana. Ode wo. Ai, madam na ka sate se bi ni no. What me atamobuo de akwala me. First one create na madam de any native here ni say the city sabio me de odi kan kura ma hu so e trofo say madam she skinny na madam ye tifi ha nya yoyo no she nya preman for yoyo no say no hu say madam no she skinny no dress no hu so skinny she skinny madam na mimi hu no wo ye different from madam wo wase wo kasa say ayi for no fence we yoyo for no gato for no Jamaica for salo kasa madam Mete madam, me fo so bi kura ni obi na edi nkomo. Madam odidi me kira me say yo, young girl, what's up?
Me say madam ma. Ofla madam. I say me trade or people teacher school bio say. I'm say yo. Ana me hwe ni say I say nani afi kakra. I say I'm your maid servant. Okay, fucking brofu bi fa o. O say wo ye ni maid servant. I say chese me hu dia no person o kire. Wa boda wo hwa na adwe ne ye dey. So wo dey wo ye dey madam. Uze hu get waji mi o. Uti mu say me sani titibremu. Madam bi o sesen yo we jimi to madam. Usi say kwa no afafa high sin you. Na wo mo fa level o. Em so I fa. So go bi no mtimi dress shepherds no ma. That we dress nkra nye. Awe le wa high. Anana adwini yi wo de oyede ye madam apu tobo mami calculate gi an dress ni ye calculate asa aye no check blue okay and wa bo apron abiakete abiakete o apron blue na wa de yi blue atichiri ni ti abiakete no ye madam abon ye sure so mo no anu anwani dia yo obanya bia onu no hyeche no hyeche blue mom no anwani dia wo se na nka ne kasa bia bi nya bi ba bi didi oh boy se ni ma ye slow wo ho nka bi nya ne nche so aduane adi o madam woni ndi ntia abrantie na sese wakodi ne nsam no so no ekoke de la ono ye wi de la se wate ase o ye wi de la tese no okọ se wanse ebe sesesi amenye wi ni ne mfa ba ne ne te aba no so banu wi ti sa wi life no ne sa ne ma ne bi be wura ba ni mu ene na ma se madam living na asesa nti enye me nwanwa nese wo mu no se da present so do ni me ya sese wa hye ama na dwene se na dwene nya ga na adwene to ono no huni pa se mwa Jamaica adwene secret na ne ndi ama no ti se madam atima avre yati to you that way now I don't prescribe. I can't believe it. I don't prescribe. Me dream one in Atadwe. Because so the minute madam sits here pa madam woman and yes ni be just like why me say madam There's walk of boss amane ana se wa ko hunu yere no ana me don't go come we ane me ko kan so se wo hia na yere no wo we ko kan say o se ne no wa kwa hwehwe no na te de bi ata na sa akwa no wan hwe madam yi ana nya se wa hwehwe ni ye akwa ne ye wi ni nti wa na madam etra na nkwa de se hyekura na onhye a wi hu nsuo ni ho pampa ni wura ti nkura na wuti nya adwen poporo ke ka so so wo be wo no so no wan hyehyɛ bi sa no ntimi mfeesi akwa no bi ko be madam bibia adewi madam tin yesa wo hu me ka wo me se madam me o Daina se bi aso anu yo madam no wa wo yare o madam ayo me tsade o hefa yo wo ya dem de be me kwa brate o ye madam ne madam Atadwe na de ade me hu dem baby na ko jede na ma so me ko de ne try na de be na we na danfo Atadwe me de ne ko sisu mate ye na me de command match hey baby I see you pa to be frank and honest we see you pa brother anti dia be mmone nko ani nipa ye nipa tife kama dama na so ndwo no wa force wa de na akoto amane nti nyame na yesom no kra yeso ni senie yeso na konsoro ma na se yeso na akọ hawo mu ana amaniem ese Kristo ni heba bia nyame wayi na free de na akohye Kristo ni a wati free popom daka popon shentade papa o de na akoto ganja fama esa video osha ne ko kana sen krada wa obabu mo bekum we dey akuma we dey mekuma kono fo mekuma papa bi mekuma meto so anoma sori akuma we dey me fra obegina ha nye kesi bia ne boni bia ye boni kura ye kuram be ne den we dey akuma na ohoye me hoye said ya oba ya utiri kura nkwa because me yes me pia na aba ya ka o meto we dey asama bantam ure akuma we dey wadaro me onko mu bia mpese mu odi nti yanko inside na aso we dey ha ya ye we dey nyina ha ya akuma yi akuma me pacho we dey misrew idwato ana me dey ba akuma misrew we dey mani nsawo ne si wo me brantam na ahomete na awreho enti eja me hwe me si me bra wa anya ade
Onya de senti otimi fa wo chikura do obi kura konyem ye. Me tunifo na wenti. It's abasa. Ekuma we de ani tim bikita wone. Sister B. Ekuma fa che ne sabra wate. Wona wo ka say. Hey, we are se pa dear. Sister B, wona wo ka sa asem we kire me. Kuma na se wo de mini umi ni de fama fa yentam. Mbo batoma from afa hu. Fama be ya. O man from afa mu o kaka wani kan o sisi so. Ebo mi bonyini. Oh, ayo se obra ne men kasa e wa hu. Wa be hia me. Ene makasa. O mama ya aware. Say abaya no nyim no. Enye ne ba. Brother, this is the second time I'm in a meet here. I talking about this issue. Brother, you know kasa and mantimwa ebia. So I have to trace you and I'm say street without town. So I've been here for the past about 3 hours. I've been in my car. Let's be real and shake the air question say yeah. Please. I need my wife. I want her back. Nyoma I slow a delay amame our problem. My patrol. The opposite mean for Mobi and I'm just ready just to give it to you for you to leave my wife. Because dear Kosono and Tosum, I beg of you, understand me and let her back, Mr. Who your wife back? Yes, please. Into when you say who your wife, and I'm a bear if you're not to was in team, you know. And I do think say my brother I will just walk into your home. No my shall say my wife. I find I want to talk what that you know who's a Sebi and was some and the wedding. Inti waba menim ebe please I beg you I need my wife I need my this I need my that please Obano unsan kan ne unsan kan ochina she's mine and she's with me now. Brother, it is a to anansesem na hu ba bi a wo to afa uhu se akola no enya obra ba de afede wo hu se enya me na me yebonyi obra na yebonyi sada na me no sitie minim sasa bibi besi yentam kura nka you should be the one who will stand by me but rather no wona de bonyini ebe bo me akuti aka chem sasa meti akola bi asu wo fie wa na ye wo bra ne nsa no adwuma no knowing say enko bi na ekoto abrem akuma minjimi yo minjimi ye what Yi akuma wedi udibem. Udibem na wusa wale kura munjaye. Wati ata wumfa yensa mre. Ene yeso yekura nkase ya jensa no. Tisa wukase wujai sa amfa. Ene matisa asa baby a wot. Akuma nema bi wo ha wo ya. Me pa ucho no emum nema bi wo so wo ha wo ya anya nice. Se wuntumi fa be man samre ne pa na wotumi aso ho akotena be me fie die. Akuma no dey just by the way. O sa be bu maten. Ene dey just by the way. Dia would hear me previously now so akuma ma men kan asamancho e wo mu se men fa ansane maye yes me mo ma busuafo amane kra se matu afru bra fie ho yes but se me free boy ni fie ho a akuma men san mama chi ma obra ho da you can mark my words hey akuma wonu na wudi ka sei wo free ye fie ho ko ye de wanu aye kokko pan first na wanu ye tuntum eh ene mekume wasesane amamu paa o se wanti ase amame ameso meye den na bede kwa na me bra ko kasa yasem se so ba wa baso na wo so ye nya awawale ne nti wotimi asesa anya masema kotena ba ma fufuro fie we ye kako on sesane nya mane ma say the cabra my name my wife na bra you wouldn't understand how come so be yere your yere if me bisa ni din kwa no you couldn't even tell me her name nti I didn't know ya ma wakoma aye den atwe me twetan sa aye nyoma sa Mr. Fabibia Tonchen
ni ehu de because de wo ye no brother eya pao hwese obi ne ne yira bra ndru a ya fa so say oba no benya ni nsen nyina no brother you have no idea so please gentleman okasa no bebrebe okasa wa asem na make no ti ni yi oba no on my side oye me ba and mempene say oba no ono mbetna she is my wife sinanka oyi nyansafo na so onim nyansa enka me ba fiona say me ba ofio several times no enka obenya ntoboase achimi atena ase no wobusam say dia anka support ne tie na menya ntoboase achire mu cheze wona oye bema wo metuma wo side na ona me kontokwa me pa cho and frame me wasting my time be I am done with you. Thank you so much.